Anya laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom amainom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim masi kan, ti mapanagsak daw. Ibaw nakpailang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano tayo? Nasakit ti tel mo, no? Day ti sakit mo. Ah. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kit de. Unay mo dito, nasakit mo nga rin na talaga itul-tul ka. Baka ito na. Anya lakit din ti kasta pa nagras-rason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kun pumayso lang arod a sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apingin, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin nga eh. Iso kumaati umay nagsakdo mo. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Ada ije balay. Nagmayat ti panagululdag na. Kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaonak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilangan kasi ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mo't kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit ka no ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinagannak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Pari Landaw. Anya laki ding. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na nang. Anya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta? Ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasaman, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mangar aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki, nasakibang nga rin ti tel ka. Apay, ano naman? Ti kunam kit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkita kinibakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak kaw, manong tiryaw, ngamay na, awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa kedi taban anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na.
Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang amawan lata. Nakaro ti kinasadot na da jay nga anak mo. Jakla mo no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet ti balam. Ay, Ngam nilang daw. At dalangi ti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. ay nagadungaraw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilang daw. Intun bigat ipanagmulan ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwa paray. Saan? O, agsakit nga min ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, day, nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. O, Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. si kaki di mo. Sa makasta paray. O, Anya kitag sakit iteltel mo inton bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. naikalis lang ti dila mo. Paray, Ha? lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Ay, nagalas mo tin apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga nuag sakit ang makitangdan. Ay, salbag a kinasadot day ta. Ay, dilagbain da alando. Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti teltel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matan lando? Tunggal ada mangawis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga gagagag. Nawan ti ririg na. Kada ka ririg na mo, niya laki din ay hamay. Anya? Nasa kingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nasakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tula ang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kas jay nilandong anak ko. Kat maan-ano samlat ta. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latamod. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, una yan ti anak ko, ay Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi namon, bareng iso ti pagnakman na. Anya? Wan, isi namon. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Baka nasaya ta si Mang Pagkaan. Apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Baka pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na pangasim. Pangasim saan nga angaw na ito. Saan ako na kundi sakit. Puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga ti tel-tel ko. Bakit? Ay, marikata nagpahinga umangay. Nagpuno ti tel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa.
tapi may sumatlangan ti kanayo na pambar mo. Anya, hindi kakit di mo sanda. Apa kas tamot ti bagbakam. Kasla sa anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Ay, jak amoy, ti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taad dalaeng met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay mat kitdi ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blood lang raw. Anya laki din. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason na sakit titel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang arod. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, nagtrabaho ka. Oho, jaklapat yun day ta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamot din. Bakit? Nagbalbaliw ako kung lang arunan. Nagbalbaliw tarupam, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ako. Lalaka mo ti mahiblad. Kapoy tagmalmala pa nagululdag. Oh. Kay, isumati na kairwaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho ako. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nang runak at pamilyado ka at tao. Sana mabalinti kasta akong disakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Nang kalmat. Aba, mababan ka ni jabangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho kabatay. Ang kal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapada sa Montina Hospital, gapo iti sakit ti tel-tel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kal. San itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagaya magnakam, no dadanikan nga high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ana sakit ti tel-tel mo.
Uncle. Nadyan ay ita, pimay sulang harad. Promise, Uncle. Sana na maulay. Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatil-til mo. Gapaw, ititaba. Yunay day tanga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapanit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit titil-til mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ayan niya laki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin. Makikita yun lang arurang nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa uma. Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho ka matan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbang kini ti kastoy. Oh, apay nga agong ungot ka nagawid lang daw. Kasanumang aming ka. Aming milangan na masabak ko. Nagalas ti magbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni Uncle. Kastoy, kasjay. Kaskada sa lagtrabaho ta napabungan na matay. Kung kurada. Unay mo. Iso ti magbakala. Anya laki. Dingay. Nay, apay ama kaungot ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti adaganas na nga agungat. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akas tat ibagbagam. Anya. Ay may samit to. Kapudno mga main. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel-tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakas tat ibagbagadakin ka, makaungat ka. Siyak ti makaungat, durabang ka kidin, nay. Ay sana makait. Sana kung nga kung white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya ti makaungat, takitaam ah. Day ti maganap mo, iti kinasarot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si Mang Putan nagiti materyales lakay. Kasaritak nga ro ni pare Marlon, tarugyan damutan. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dadong matap numaksayan. Una, napunpunumot ngamin ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin. Isungarod nga ilako lakay. Brand nyo pa ilaang ti dadong maditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin ti dadong makat. Sapay adda trabaho ka. Saan pa'y analpaster aramidan me? Di inton bigat langan. Okay ka dila eh? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display ah? Irwar muntuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa amo na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mat ngamin ti collection ko ang ma-display.
Ngano nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga receive mo. Kitaan pa nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko. Ada pa panakita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apay ijay, anya ti aramidem, iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares ala ko na nanang. Ila ko na kami ng dagiti collection na. Adda nga rod kwartam nga ibayad mo. Anya kay lakit dimat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda nga iti magustom ijay. Window shopping lang ti aramidak nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, dagiti pang kusina, ala ko ni Elvira, itay limabasak iti ayanda. Kinangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta kat collection kanong amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakay? Branyo mo't amay. Isumot lagayam anangina No apay lang, na panisali ijay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas nako nakitayan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, siya pala kumaa, tadi na mapanunot ti umutang manay. Anya ngay mare, ada ka iti napilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay sige lang mare. Agkita ka kiti ay iti iurnungam. Makita Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. No, andala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam amare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulangan, no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni Tay Bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wan lakay. Kahit, anya nga itimay na imbagakan ka. Imay laang nag-window shopping. Di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Adda ang awan ka no ti kwarta na. Naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Adda ti karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado nabasa na dayjay. Isu asaanan apinadas ti imutang. Husto Ay sus, nagrigat mo lang ti agpautang ita panahon bakay. Uwan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepress pa ikit di ino daduma. Taado dagiti tao adi na ammut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay manang, bye. Asino jay mawag, bakay? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw. Ada man ang parikod ng agasawa. Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na nga inauna. No kasta, mga sawan ni Makaoy. Wun lakay. Tagano nga ay. Taga Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng, iso ang mapantayo. Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan.
Anya nga iti planom sali anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan. Anya nga tati regalo tayo kadakwada ya. Aywan nga agpaisoan niya. May mayat ko man o adamoy itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon tatang. Anya ngay. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares laang ang ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ka o. Ustukit di tapno maragsakan mati kasinsin ko, no saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kun ti agdiskarte. Anya ti masapol mo, Marisali? Agkitak man iti regalok iti kasinsin kong agkasar mare. Ay, wala mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Ay, daytoy mare. Manuti kastoy? Ada ti price tag na dita mare. Na? 3,500? Wan mare, natibker dayta. Branded pay. Nagninamot mare. Sana mabalinti dawat mare. Anya, dawatan tilakok mare. Kumaano ipadawat mo mare? Para kumaiti kasinsin kong agkasar. Ay, napasensyakan mare. Ngam saan mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan mare. May salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang mare? No kayat mo ito isag 350 lang ang titid ko kan ka mare. Na, ay, uray saanan mare. Tasaglalakakit din titid mo. Anyalakit din. Saan mo't nga mabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nanginamot day ta mare. Nanginamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalaysa kunakmet mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao ma. Ti kunan itatang mo ket napan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang. Napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mo. Awan nanang. Agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Ado mo ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan latam mo. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo ti ibagbagam. Adda ka diti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao nanang. Makapa-stress day jay amari sali lakay. Abay, anya tinaramid na kan ka. Imutang manan? Saan mo't kit di No saan nga imutang? Anya nga raw. Nag-level up day jay ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo tin nga agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. So, di mo't lagbain kan. Day tangaron, awan babain na. Isopay kit di ti makaungot, idi saan ko pagustuhan ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mo ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasan ko. Anya day tanana. Anya ti diyo nagkinaawatan iti anak ko aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adawdawatan na, nana. Dawdawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Ta libre mat. Ngam di namot kayat na. Makaungot pa'y kit di. Ay naglukon.
Iti anya nga min agapo adawatin na dagiti lakaw. Malugi ka mutan Dayta ti di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya timbangan ni Elvira kayong kabakay. Anya kanu ti di na nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti daran ni Saliging Kuana. Kayat na adawatin tila ko ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya manan ti daw-dawatin na ya. Tinangi na ala ko ni Elvira. Ay, naglukom. Dawatin na tilako ti kumari na. Dayta nga road lakay. Amuna mo't ala ko dagijay. Ngam no apaya kayat napaylaang adawatan. Ay, agar-aramid day tataaw. Anya nga timbangan ni Elvira king Kuana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarte pa lang. Kati sulang karoon ang dawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti dayta nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagbaga amang kidi ba kay? Marwabag! Napudot ti daram ken Elvira. Kat basol mo matgayam piman. No apay adi kay nagkinaawatan. Anya man day tabasol ko, nanang. Apay nga men adawatem tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin didiam mo kapailaang dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan ang nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kan kuana. Saan mo't ngamin amabalin adawatem tilako na? Nunangina ti presyo, kayat asawon dayta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, nanang. Ikanak iti saglalaka at kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mo ta saglalaka. Ayunay ka na ya anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapaasarmat ni nanang tatang. Gusto lang, ba? Tinbaga ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa ilaang. Nangagaw, ti saritaan niyo, kani nanang mau. Kan naglawag, asi ka ti kamali, anak kao. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin kaw. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kayak mo, ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo ngagkasar, ay ka makipurtiya ka Tapno day gatang mau. Saan kat aday tagdaw-dawat lang ta mo ba nakaw? Ay nakababay mo iti gayem mo Ay, nalaing agdiskartay. Jak amon. No siyak ti sika, ay agpakumbaba ka anak kao. Sika, dayan ti parikaut. Saan lang nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay laglagi pa manak kao. Awan ti librita, apanawang. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Itayan naman ang Shane. Itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno aday gatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagasali. Gumatangak iti kitchenware nga irigalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatag kan ka ide. Ay, saan ang mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita am ti wallet ko. Sagsasangaribo mo't, mare.
Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmula ti kwarta makitkitam. Nakababay nga agpaisuken ka no dawatag ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan kamare. Pasensya kan iti naisawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Sa anak ang pampanunot. Okay lang, mare. At least, naka-amiris kan. Wala, tapagtultulungan dakmat abagbagaan dananang kantatang ijabalay. Agpili ka nga rodan, mare. Anya ako ti kahit mo. At damot lang ti paper bag ko ditoy. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, mare. Ay, anya laki, Dave. No, saan na napagustuhan ti gayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdisdiskartay. Tapno ag progreso ti biyag tayo. Ay, anya laki, Dave. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nay, kunak manuda kayo ti mga ramid iti but ti barangay tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't gagpaiso, bakit? Apay nga raw nga aging gaita. Katawan pa'y ti makitak abot ti barangay tayo iti munisipyo. Barangay tayo laeng ti awan pa'y but na. Ado nga raw, di pa ka kumikumak bakit? Jakon masangod ay taabot. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton piyesta. Di ka di madanakan bakit? Kasaritak tao nagiti iskay. Ta isuda pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng mat ti ibaon mo. Wala. Tano mga baktibos nga ramidan da, di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyan da. Manu nga aldaw laengaun kat mangrugin ti piyesta, Lakay. Binayabandak ka nungod, Kapitan. Wine, tada ti paramid kaw ka na kayaw, SK. Anya dayta, Kapitan. Da kayo pa'y man ti mga ramid iti bus ti barangay tayaw. Kunaklaki din na narugyan yon, Kapitan. Ay, saan mi amasangaw? Amumbat, adaw ti pakakumikuman me. Iso ano mabalain kada kayo kuman. Ay di kay matanakan. No mga baktibus yaw, ay di kukwayo ti premyaw. O sige, Kap. Kasaritak to dagiti padak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagaramid itamot lang. Manulang aldawon kitay, mangrugin ti piyesta. Wen, Kap. Ariglado. Iparpartak yaw, tanay, nakababain, no tilaang barangay tayaw, ti awan bus na. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske. Wen. Apay ngay, Wen ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Agpapada da ka no a busy. Isa ada tayon ti mga ramin. Adda premyo ti mga abak, saan ka de? Wen. Kiti ko na ni Kapitan. No mga abak ti put tayo. Kukuha tayo ti kwarta. Mayat ang arod no kasta. Adda gunggo na tayo. Wen nga rod. Iso na lang ta. Manulang nga aldawen. Kit mangrugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday ta iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo nanang. Saan pa matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga, ibe ni anak ko. At dati aramidan mi nanang.
Anya manan. Da kami ti mga rami ti tibot ti barangay tayo. Anya. Kunak man no trabaho da kapitan dayta. Una na. Isoda ti naka-assign. Ngam busy-busy da ka no. Isoda kami ti inbound da. Sulit mo't kidi Tano mga abak ti bot. Kukuha mi ka no ti premyo. Naladaw mo't na yan dayta. Iswarugyan mi adagos inton madamdama. Ta isupay ti malpas, nanang. Ay, kunaklakit di ano makapag-outing tayo matan. Di kay madanagan, nanang. Tano malpas ter aramiden may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako. Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwin, kapitana. Narugyan nyo nga rudan ti bawt. Uwin, madam. Nalpasin na dyan itong bigat. Nagpartak kayo mutan. Kapilitan na. Tapno, may sambot, ma'am. Ti ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga ramidan nyaw. Iso ka day timbaga na kan ka. Uwin, kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayang maaramid ti responsibilidad da. Ngam naladaw mga imbaga na kadakayaw. Dayta nga rod, madam. Ninsapsapan ako, ma. Diyan ko matimayat adisinyo ti bot tayo. Ang aramidin nyo lata ti kabailan nyaw. Anyat amuyong ay, amangan no ti aramidin yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Benay? Narugyanan, kapitan. Kano amalpas? Itamot lang daw, kapitan. Ay kinasaya at nga ron ano kasta. Ay nakababain kinimayaw no datayo lang ti awan but na. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga ron ti makaamo dita. Mala, agpakada akaw, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agan-anad kayo. Nakaumay kayo mo, ma'am. Kaya't ko la makita tibot nga aramidan nyaw. Nalpas mo't gaya man. Ay, uwin, madam. Kalkalpas milaeng. Mayat mo't di disenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan amadlaw aras? Agyaman na klaonay tama presaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipadak nga iski, madam. Congrats ka da kayo. Mayat. Uray raskat mayat latta tibot nga naramid yaw para iti barangay tayaw. Dimagasak ijay munisipyo itay lakay. Nalpas mat gaya man tibot tayaw. Aya, Wun, mapan mo kitaan Good job mo kadagiti SK officials. ay rumbang lang nga ramiden dati ka ba Ulanda? Rumbang nalaang ang agyaman ka kadakwada, ta isuda mo tinagaramid iti responsibilidad yaw kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damat lang dayta. Angam da kayo nga road tinaka-assign na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada angam saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong amen, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amen. Ay italaan dayta, tabisi da tao bakit? Madanagan na klaunay, Bene. Anya mo ti pagdanagam ngay. Panagkunam ka di kat mga baktibot tayo. Siguro. Nakit kita dagiti buti daddo mga barangay kat nagmamayat sika. Mayat matibot ngay naramid tayo Ma-appreciate to pa ni madam. Pudno? Uy, may itay. Naimbag man ta ma-appreciate na oray simple lang. Simple lang. Ngam adadating na. Inton bigatan ti judging. Kan announcement of winners. Ano san tayo mo rayan? Barang mga bak.
Di adan tong tigunggo na tayo. Mariela. Adamot kayam consolation prize ti boat ngayon naramid yo ba ni anak ko? Adamag kid niya, nanang. Sayang lang, tasang nga iso ti first place. Okay laang dayta. Tinapatag kat ada kasukat ti bannog yaw, anagaramid. Ada nga minan ti kunan ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwin, nanang. Iso timbaga ni kapitan. Sakbay arinugyan mi tinagaramid. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwin, nanang. Iso pa kasukat ti bannog, kin sakripisyo mi muta. Ay wana, narigat nga ta ti rush. Ay, podno launay, nanang. Naimbag ko na ayaw, nailipas mo mulaan. Kat, kano ngay maalayo ti premyo yaw. Itada itamot laan. Saan, nanang? Mauray, tadapay proseso na dayay. Iso nga urayin mi. Magkaw kat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. Damait, 10K. O di addaten kay a pagbibingayan dagiti nangaramid ay kamayat Isupay mo't dayta a kasukat ti bannog ken sakripisyo da. Uwan ala, itimplaan nagbankid di iti kapibakait. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag merienda akman. Kunak nunangan kayo ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan ka iti kapay. Anya ti masapul mo, Ben, Kasapulan mo ti waiver, kapitan. Para itay. Para iti premyo ti vote tayo. Ti kunada iti munisipyo. Kit di mi maala dayay, nawan ti permanyo. Nainagan gamin kada kayo dayay, kapitan. Ay, pagpanunutak pa'y. Pagpanunutan? Apay ngay, kapitan? Nagbaliw ti kapanunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na dayay akwarta. Ti kunayo iti damo kit. No adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami di ti vote. Nagbaliw nga raw ti kapanunutak. Kapitan. Awan mo't gayam. Napanak iti barangay hall itay. Kit awan tinted da kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Madipay ki di tikita da sekretary kan treasurer kanya kitay. Hindi mo namaan day ta premyo, Bini. Taapay mo. Nakita ka na pa ni Kapitan iti munisipyo, iti agsama. Ha? Sigurado ak ati consolation prize tayo ti ginagara na day jay. Apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Sigurado nga agdiritso manan iti bulsada. Ay, saan mo takas ti saritaan Anya nga ro ti aramidin tayo. No kwarta ti saritaan, bida talaga dagita. Dayta ibulsada ti amuda mag. Ay, makapadismaya launay dayta, kapitan. Kapitan kupit maggayam. Para 10,000 lang nga premyo. Kupitan na pa Nyalaki din. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo ya. Awan ti maalamin, nanang. Nay, apay ngay. Inala mo kami ni kapitanin, nanang. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti dayjay about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni kapitan, nanang. Anya, Kasta mo dagita tattao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no ti napatag na kaiplanuan ti kwarta. Jakpat yan, nanang. Sigurado nga ibulsa naman na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti 10,000. Jak mo. Nanyamot ti adda iti kapanunutan dayta kapitan, nanang. Narigat ti agsasaaw. Si kamot gayam ti lumabas pinan.
Adda ka di ibagayo, manang. Adalakat ko ang maamuan. Anya dayta. Pudno ka day. Ani kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay. Anya, ay diya ka mo Ti amukit ko kwa dagiti iskay day diya akwarta. Inala ka no, matan ni kapitan. Ay, apay ngay. So matimbagan ni Benny kanyak. Ay saan mabalinti kasta Una yun day tanga Elmer. No anya ti saritaan, iso kumati matungpal. Nagbaliw nga raw, di ka panunutan na. Bala, bay amanang. Kasaritak to day taatao, inton malaw. Agtugaw ka man, tag sarita ta itinalapat, Elmer. Ay pangaasim ta din naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging kaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod kadakwada. Kat si kamet ti di na ammo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti ambom. Iso ano mabalin lang, Agtal na ka. Ammo ka! Sika tinangala iti kwarta para kumakadag iti iskay. Anya? Ha, di ka man agin didi ammo dita. Apay nga inalam ti kwarta nga inkarim kadakwada. Nagbaliw nga raw, di ka panunutak. Anda napatag, anak kaiplanwan na, day di akwarta. At dati napatag anak kaiplanwan ti kwarta, wano kayat mula nga ibulsa, iso akasta. Ay, saan anasaya ti kasta nga inaramid mo? Madismaya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day taabot. Agtal na ka man. No kastalaan, awaneng, sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Limabasak di tatirsina itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Ten kay kanulaang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupit, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang tigis mail. Ay kat isublime itamo laang. Itad mo kadagitis kay. Wan, inton madamdama Mga anak pa'y mo ta. Anya kalaki di mo tan. Ay, hustom di sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mag. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Ay, anyalaki day. Ay, di mo dadaulan ti reputasyon mo para lang iti kwarta. Laglagi pa ang mati kwarta, kit nalaka ang mabirukan, no nagagit kalaki day. Ngam ti dignidad mo no nadadal, saanan ang nalaka ang may sublipay. Ay, anyalaki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, adala kong amangga? Hay, unay kan mare. Siguro, no ulag day ta, tinukaw na kan, salbag. Anya? Day tama ni neta. Sangsangwam day talako kamangga, anya lagi din. Ayun! Jakmut lang napansinan. Una yan? Sus! Kaslamata amin alinaon day tarupam. Ngam saan mo bailaan nakita dagita nagdadakal amangga dita sangom. No nyalo unay ayat ipampanunutam. Si kakit dimat. Nagadumanan ana ibagam si kabakla. Mala, mano a kilo ayat ikatangam? Mano ti per kilo aya? Ay, 45 lang, mare. Ala, ilakwan nak iti may sa kilo, mare.
Makapangpanganak at talaga iti mangga. Okay. Mabidlang, Mare. Anya dagita nagbubukol nga imot mo, Mare. Ha? Ay, kumare. Mangga daytoy. Makapangpanganak nga minunay iso anapanak gimatang inja ni baklita. Ah, ay, kasta ka de? Rabrabi imot amangan ka iti mangga, Mare. Kat, saan mat ajay oras ti mangan? Sikamat. Sikang ngay mare, papanam. Ay, may sublatak man ang mapan terse na ni baklita, Mare. Inakman gumatang iti si daan me. Ay, katwa na. Barang saan pa yan nagsara? Ala, mapan ka nga rudan mare. Barang nakalukat pa eh. Nasabat ko ni Brenda, Mare. At damot imot na amangga. Ha? Ay, wan, Mare. Dito ay tinagatangan na. Kasta ka di? Ay, una yun day di ababay. Rabi nga mangan ti mangga. Siguro, masikog day jay. Ang mga nuagin inaw kit din. Ha? Siga kit di mat, Mare. Kasano ko mga aginaw kat awan mat asawa na. Oho, awan asawa na. Adumot ti tricycle driver amang itultulod ken kwa na ijabalay na. Oh. Anya tamu tayo ngay. No adamot aramiden da milagraw. What? Oy, nag-advance mat una yan dahil panunot mo, Mari Tonya. Ay na, ibagbagak laang ti pudno, Mare. Amok ti mapaspasamak iti biyag na day ja, Brenda. Awan asawa na. Ngam adaw ti lalaki na. Iyus. Anya? Iso nga amok. Masikog day jay. Agasam man. Kundi gatang iti mangga akanen na kanumot kit rumabiin. Amok. Agin inaw ti sayat a babae. Anya lakit din. Ay, salbag ti amin na salbag. Nung nangalalaan na nga tati kastang imbaganakan ka, ha? Ay, amo mata ni Tonya. Amin na magita na agad adamadi aka ipapanan na. Ay, una yan. Gapula ang tanakita na anak kaigam iti mangga, ibaganan nga agninawak ka, no? Wan, Mare. Iso timbagana, iti simublad kayan ka nga imay gimatang. Anya lakit din. Apay, saan amabalin ang makapangpanganak lang iti mangga? Iso nga imayak gimatang? Diyak manamugan ko, ana? O, kisti saba. Tay bagana pa ikan kang kaaro ti lalaki at tricycle driver amang itultulod kanyak ijebalay? Ti awanan ba'y na babae? Gimatal ti dakulap ko iti rayta nga imbaga mare. Matungpak day iti left and right kunak tumad. Ala, tumpaam. Maruwam, ababae. Day tati parakan ka. Anay ko, apay atinong panak matlatan si ka, Brenda. Apay, saan ka nga aware nga adatrasom kanyak? Labi naman. Maminsan pa'y, Lablabidam ko ng pailang, ha? Ne, apay ngay atong pa, kamatan atong pa. Anya nagitinapan mo yung bagbagay si tersena ni bakla. Alaman, ibagam man dito isang wanak ita. Anya? Gapulang iti mangga napan ko ginatang, napan mo matin imbagbagang agninawakon. Kantidakas na pa'y, nakunam ka no anagado ti tricycle driver amang itultulod kanyak ijabalay. Malamang, isuti na kasi kong kanyak, kasta ka di? Ha? Maminsan pa'y, Day, tati maganap mo salbag ka. Awanan ka itibain. Amin matan kat ikam itidakas akay papanan na. Maminsan pa'y Tonya, maminsan pa'y ha, salbag ka. Ay, naapaw. Una yun dahi akulay ti rupam si katunya. Kasla na luom nga star apple. Sumardan ka si Kabaldo. Di nakbisita na karkaraw. Tamangan no si kati pagdasalan ti pungtot ko iti deja, Brenda. Oh,
Si kapay lang kadaganas na nga agsaw iti kasta. Anya? Nagkunangamin ken ka at tila mapan mo ibagbaga iti tersena ni bakla. Anya nga ita, tinungpa na kalangarod iti kap nekam atumpa. Sumardang ka kunak. Ne, dayta ngamin ti paglaingam. Amin na makitam, dakas ti kay papanan na. Ulitam tupay, tapno tungpaan da kan tumanan. Anya? Tapno maimyun day tarupam iti tong pangaawan patinggana. Anya lakit din. Ay, naapo. Gusto lang unay na itangay naramid mo ken kuha na, mare. Ay, wan mare! Maminsan pa'y talaga ang mapanakis istoryahan iti awan kinapudno na. Saan lang atong pati paraman ko kankwana. Ay, bilibak mata talaga iti kinaturad mo, mare. Agasam man, tawan pa nagduwa-duwa manapan ng tungpakan kuha na. Ay, marurodak man iti tattao akas kankwana. Saan ba't nga anuan? Ngam amin ang makita na, ikan na iti kaipapanan. Asino kumangay, ti saan ang maibabay ni iti kasday nga aramid na. Sa bagay man ket ni, ah? Awanan ba inday si aton niya? Ure man wag linipat kami, kumari no kasday mo't laang ti ugali na. No awan kumarik awan laang, anya lakit din. Kat, saan na kumamat ang iraman, mare, unay kan? Ag kumari talatamat, ah? Unay yan? Asino ngay mat dyan nakita kakakuyog mo ang nagpalaod idikalman, mare? Ha? Sino ang lalaki ti bagbagam, mare? Di ka man agin diding awan ang mo, Marilisa. Anya? Kano na palabas kayo idikalman. Nagkuyog kayo. Panagkunak ni pare kulas dayjay. Un mare, naira na ngamin nga adamapan ko alaan ijay laod idi kalman. Ket nagrana kami mat ijay kalsada, ay ket nagkuyog kamin Amo, mare. Ti kuyog-kuyog. Pakaalaan iti sikog ako nada. Anya? Ay sika talaga mare, amumot nga adda asawak. Ken maysa si aasawa mat ni pare kulas. Amom itapanawan. Adaman asawa wunno awan. No ti panagkunam ket adda something mi kin ni pare kulas, nagbidot ka mare. Nagrana kami laeng, day talaeng, anya lakit din. Apay, mare? Saan ka kadipay? Anagnagkam, hindi pa nang tungpa ni Mari Brenda kan ka? Katpudno matibagbagakan ka, mare. What? Nakita ti dua amatak ti panagkuyog da kin Nicolas. Agos man ta nag-sweet da pa ya magmag na iji kalsada. Anya? Iso apatsyag. Adda saan anasayat ngar aramiden da. Agos man nagragsak da magmag na iji kalsada. Ay, siga talaga, mare. Amin mata na makitam kat ikami ti kaipapanan na. Naimbag kumaa, no nasaya at akaipapanan, ngam saan man. Ay na, mare. Saan ko nga ibaga no saan anakita ti dua amatak kunak tumat. Ala, adakan ka day tamare, ngam no siya. Saan ko apat dyan ti bagbagang? Ay, salbagket di day di atarabitab a babae. Saan lagaya masisyak tinang ibagaan na, mare? Uray dahanagan Luisa ijay daya na panamadlaing bagbaga nga adda kanulimad a relasyon yo ken Nicolas. Una yun aton niya day jay. Ay, jak amuno anyat maaramidak no makitak ti panagrup-rupa na. Amom, ni Mari Brenda, saan na nagpangadua na panayay balayda na panatinong padagos? Gapumadlang iti sana budno alablabidan na. Payman day jay a babae. Anya lakit din.
Kasanon no makadanon day ta adamag kinilakay ko. Sapay managimon ta asawak. Anya laangan nga iti maibagana. Ay, wan nga agbaysuan niya. Sigurado nga aga pa kami nga agasawa no kastoy laang. Mala, mapan kay di balay damare. Kasarita man na imbag. Wan mare, talagang aramidak dayta. Saan laang apan nakisarita? Talaga ang matungtaken maisagunot ko dayjay. Anay ko! Nagawan abain mo? Mangdadaal ka moten iti relasyon ti agasawa iti kastang aramidam. Apay ngay atinong panak matlatan, Lisa! Talaga adamagam pay laang no apay atinumpa ka. May sapay. Hoy! Anya ka din tiyar aramidam! Salbag ka! Di mo orayan ang mangirwarak iti pangpang-urgukan ka! Anyat napan mo imbagbaga iti kaaruba nga dalimad a relasyon mi kin Nicolas, ha? Apay, napanaknakam? Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tilamad tan tinapam mo imbagbaga iti tattao. Anya? Anay! Salbag kakit di. Kasanon numaamuan ti asawak day ta anapan mo imbagbaga? Ken ti asawa Nicolas? Ad evidensyam, ha? Kwa? Awanan kay tibain. No dumanon day takin nila kay ko. Idarum ka kunak tumat. Nakitam lang ang nagkuyog kami. Tila-tilan tinapan mo imbagbagay ti tattao. Di pa'y lagdiwig day tangiwat mo. Makapapungtot ka. Ay, tinumpak iti nagsasaruno. Anya? Kit nan ano nga yung tirupa na? Bibiyang ko kumaitirupa na. Tinapatag kanya. Natungtak iti namitlo. Ay, una yun bakit? Kaasi mo tirupa na no kasta. Sapay rapas si dakula mo. Sa anak anaasikan ko analakay. Pulos sa anak anakarik na iti asi. Ha? Talaga apungtot tinagari iti bagik. Ay, yan laki din na ya. Maminsan pa'y nga damangag ko asayang gusang na dahi ababay. Talaga asaan lang atong pati iparaman ko kankwana. Bakit? Nagalas ti ugali na dahi ababay. Isun sa lang ti tao anay parso akas jay ti ugali na. Makapangaryat! Anya lakit din! Nay, lana mo day pulpulagid mo di tarupam, Tonya. Tagtal na ka. Abay, nasaniitan day tarupam. Gapo iti tungpa nga awan patinggana. Anya? Naimbag man tauray namin anuda atong paang day tarupam. Kat saan kalata ang mapukpukawan iti namnama amang ipapaan iti bambanag nga imposible ang mapasamak? Tikunak, sumardeng ka. Tamangan no si kamat itong paang. Aha! Di ka pa ilang amin baliwan day tanga ugalin. Apay, manupay ayati masapol amang tungpakan ka, sakbay nga agbadbaliw ka. Anya? Ay, na-immune na talaga day tarupam iti katutungpa. Ay, Kita man, saan pa yan at tumalab day talanang ikabkabil mo di tarupam? Oh, kasla nakatrace pa'y laang ti ima ni Lisa dita. Ay, niya laki teng. Ay, naabaw! Kung laki din no asino kan. Si kamagayam to niya. Ay, si kamat Cardo. Kas maalaal-alya ti panangkitam kanyak. Takas tao na yapan nakakigtot mo. kas kamo lamang gagamutan iti kasta lang am. Anya? Day tagayam ti magbagada tinungpa ni Brenda kun Lisa niya. Ay, unay mo ngaminan ti pamayam ka iti makitkita mi ti aglawlaw. Amin mo ten kay ikam iti sabali kay papanan. Apay, adaam mom aya itinapasamak si Kakardaw. Takas ti bagbagam kanyak. Alaman? Amo ka. Alangan mo asang nga ibagat ti asawa kanya. Ay, so, gusto niya. Anya? Nimbaglangan na. Tasanak adagos anamati iti napan mo imbagbagay ti tattao. Nga dalimod a relasyon da kulas kan ti asawa. Ay, salbag ka.
Baliwam day tanga ugalay, tani. Kasi mo day tarupa mamatongtong pa. Gapulangit ikinatarabitab mo. Anya laki day. Oh, nakita man na dito imot ko a pinyak ng orange. Ha? Ang mga no ibagamanan nga ginawak iso aging matang iti kastoy. Ibagam lang, tapno itapay lang luguban kan. Ay, si kakit dimot, mare. Awan mat ibagbaga. Anyat amok, no plan-plan wamanan ang mapan ibaga iti tattao nga agninawak. Iso aging matak iti pinya nga urerabiin. Ha? Amok ti ugalim kat. Amin ang makitam kat ikam iti dakas aka ipapanan na. Ibabain mo mati tao, gapo iti kas aramid mo. Kwa? Ay, pasensya ka kuman, mare. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Ay, nasaya at no pudno na itaga imbaga mare. Tungpaan ka kuman kat. Yay uray la ag-black day tarupam. Makapakay blood ka, babae. Ditakan! Nakita da kami itay ang nagkuyog kiniberting. Taintulod na tiginatang ko a feeds ijay balay. Ha? Ang mga no ibagam manan nga dalimod a relasyon mi. Ibagam itan no kasta ti tumartaray di ta panunot mo. Takulaya kunday tarupam. Ha? Pakitaan ka manan iti istar ko naktuman. Kwa? Saan, mare? Si kakit dimot. Anya? Ikarik, saanan ang maulit pa'y ti inaramid ko idi kada kayo ka ni pare kulas. Aklo na ka naglablaba sa kunay. Nasaya at kit di ata na amiris mo dayta. Salbag ka. Ay, pakawanan na ko, mamare. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Rumbang lang ah. Makadadaal iti biyag ti agasawa dagitang aramidam. Uray awan kinapudno kan pamaneknek mo. Nagturod ka amapan mangibagbaga iti tattao. Salbag ka. Kas iti nakunak, saanan ang maulit, mare. Nasakitan da ito'y rupak iti tungpang awan patinggana. Husto lang. Barang agnakam ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.